sì, perché non ce la fa Antonelli. Il cross di Iliev allontanato, il pallone al limite dell'area, ci ha provato Gadjev e adesso calcio d'angolo a terra. Intanto Candreva pronto il cambio. Attenzione perché ancora Popov porta palla al limite dell'area, poi la cede a Gadjev che evita De Rossi. Gadjev, la conclusione senza tante pretese, palla sopra la traversa, ma di nuovo pericolo nella zona di Buffon. Murato da Chiellini, angolo per la Bulgaria. Attenzione perché su angolo abbiamo rischiato. Pallone che entra in area, poi prova a coordinarsi Gadjev, colpisce non bene con l'esterno destro. Vede l'avanzata di Nedelev che evita Candreva, poi Veselin Minev, Gadjev, c'è l'avanzata anche di Jordan Minev, servito Manolev, Diakov, Manolev ancora, Manolev, Popov, Gadjev e Nedelev, e punta centrale Tonev. 4-1 dunque per la Bulgaria che è sotto di un gol. Prova Popov a liberarsi, non ci riesce, subentra nell'azione Diakov. De Rossi, Gilardino prova a difendere palla, lo anticipa però Gadjev, poi servito Popov, può andare il capitano, c'è un buco nello schieramento italiano. Popov 30 metri, palla al piede, poi si allarga Tonev, in scivolata la diagonale ottima di Abate. Diciamo che ci sarebbero 7 punti di vantaggio per l'Italia sulla Bulgaria e 8 su altre 3 squadre, Repubblica Ceca, Armenia e Danimarca. Davvero l'assist comunque. Sì, esattamente, però per caratteristiche potrebbe anche togliere Pirlo, insomma dare risposta a uno dei centrocampisti, perché Giaccherini ha potuto giocare anche interno qualche volta, quindi diciamo che la soluzione anche Candreva potrebbe giocare interno. Assolutamente. Quasi omonimo Antinelli. Sì, allora ci dirà. il professor Castellacci ci ha detto, ma attendiamo l'azione intanto. Sì. Ancora l'angolo e questa volta è Pirlo ad allontanare, ma non ci sono maglie azzurri in quella zona di terreno. Veselin Minev. Adesso c'è grande sofferenza. Popov. Mi sembrava giusto e corretto che l'arbitro rischiasse. Popov alza questo pallone, il colpo di petto più che di testa di Chiellini. Poi attenzione, spazio per Jordan Minev, il cross calibrato male, palla sul fondo. L'unica soluzione che ha una squadra quando non ha spazi, quindi lasciare giocare i centrali, i centrocampisti come in questo caso, e quindi poi cercare un'imbucata come stanno provando a fare loro. Gadjev per Jordan Minev, niente da fare, il pallone esce. La rimessa sarà l'ultima contro squadre italiane, un ricordo negativo, la sconfitta casalinga della Juve in Champions League contro il Bayern. Intanto Insigne, arriva anche Antonelli, Insigne, palla sul destro, la cede poi a Pirlo che da lì può tirare, lo fa. Il pallone di 1 metro abbondante, appoggia Chiellini. Thiago Motta, Pirlo, di prima il tocco per Insigne, in scivolata è arrivato il recupero di Gadjev, poi ancora Italia. Grande veramente la parata di Buffon. Bonucci sbaglia il pallone in avanti, poi Gadjev, Tonev, Manolev inseguito da Thiago Motta. Manolev, Chiellini, Pirlo, può scattare Gilardino, Pirlo ottiene palla, braccato da Gadjev, poi Veselin Minev anticipa, anzi Nedelev anticipa Abate. Chiellini per Thiago Motta, retropassaggio a Bonucci, verticalizzazione per De Rossi. Non ti viene a pressare, io la palla agli nostri avversari non la regalo, certo. Bonucci, De Rossi, Thiago Motta, si inserisce De Rossi, riceve palla, prova ad andare via, messo giù, arriva il fischio di Velasco Carvalho, fallo di Gilardino. Chiellini, Thiago Motta, costretto a un altro retropassaggio, poi Astori in avanti, stavano rientrando però i giocatori italiani. Sandro Antinelli. Lorenzo Insigne ha la tendenza ad aiutare la squadra a ripiegare nella fase difensiva, ma non è lì che Prandelli lo vuole stabilmente più avanti per avere un punto di riferimento nella costruzione dell'azione. Che prova ad andare via Gadjev, fermato.
poi Gadjev, il cross, attenzione a Popov, prova a coordinarsi, mal posizionata la difesa, le proteste bulgare. Altro angolo per i nostri avversari, Gilardino con qualche affanno, di nuovo corner, mentre справят се защитниците на ЦСК. Атаката на Левски обаче не е приключила. Няма засада на Владимир Гаджев. Дръпна се на време. Гаджев след това центрира към Жоал Силва и това е гол. Левски повежда с 2-1 в края на срещата. Николай Митов е на седмото небе. А Жоал Силва оправдава своя скъп трансфер в синия клуб с може би най-важния гол, откакто дойде на Герена. Левски повежда на ЦСК с 2-1 след попад. Bulgarians, but signs are that they're developing a team who may well get to the World Cup finals for the first time since '98, when they goal scoring opportunity really that we've had in open play so far. Manolev, it's left just under. We still need another goal. Things are looking a lot better than they did 6 minutes into the second half, when Stanislav Manolev's third goal of the campaign put the Bulgarians ahead. Sortie upfield. Here's Manolev. Neatly done with the back heel by Bulgarians trying to regain their lead. It's a decent ball in, there's a real chance here, but it was really well defended. The ball was capacity venue. On comes Dimitrov. Nikolai Budorov. Night is over. Oh, and it was almost a goal. It was brilliantly clawed away. Stockholm, but what a magnificent save by the goalkeeper. And Bulgaria remain level. And again, the same player has another go at the other. This is Zimling. And now the goal scorer, Daniel Agger. What a cool penalty under pressure that was, by the way. Agger down the left-hand side. Does well. In the end, he just tried to trick too many for Denmark. Finding Kindling. Zimling, I should say. Forward by Kja. Only half cleared, though. Zimling again. This is Eriksson. Clever little ball moments after Romedal had shot wide for Denmark. 10 minutes to go to half-time in Copenhagen. Agger's overrun it. Bulgaria have won the ball back and have given it straight back to Daniel Agger. Bulgaria will be happy to take the point back with them. Big gap for Bulgaria after this one. They don't play again until September. By Milanov. He gets tackled. Denmark get it upfield towards Cornelius. Eriksson can't control it. It's all rather messy at the moment, but Bulgaria have emerged with possession. Here's Popov, wearing 15. Popov's corner is a decent one. Good header away by Cornelius. Denmark looking to break here, and they might do, but it was a poor touch by Stockholm. Bulgaria do anything with it, just popped off his toe and harmlessly upfield. Both sides have been guilty of errors in the opening to this second half, but here's Alexander Tonev for Bulgaria. They've taken the lead. Bulgaria. They were very, very impressive on the break for the Bulgarians, who are a good counter-attacking side. Here's Eriksson. Free kick to Denmark with 2 minutes of stoppage time still to be added on. Tom towards Tonev, who's pretty much the lone front man in this Bulgarian lineup, which is far more defensive
than it was against Malta in Sofia on Cornelius, big tall figure. This is Zimling. Agger, who was always keen to get forward, but he's given the ball away. And Bulgaria have an opportunity here. The ball is pushed forward towards... У серії А, виступає у серії Б. Докотився, скажете ви, і напевно будете праві. При тому, що він на правах оренди, а тоді як його контракт належить Лисабонському Спортингу. Болгари забивають четвертий м'яч, і це Еміль Гаргоров. Еміль Гаргоров визначається. Решта виконавців і більшість представників основного складу нашого з вами матчу грають на батьківщині. Є, між іншим, Кінєва, як я вже говорив. Відбувається один із центральних поєдинків у ці хвилини сьогоднішнього ігрового дня. Дербі колишньої Югославії. Стояння збірної Хорватії та Сербії. Безперечно, поєдинок надзвичайно очікуваний. Ми з вами спостерігаємо за цим матчем з одного боку, але з іншого. Болгари багато атакують, створюють нагоди, але не можуть завдати навіть загрозливого удару по воротах. Мальтійці значною мірою йдуть у глуху оборону, у розкатуванні м'яча, дістатися до чужих воріт навіть через атаку у відповідь, атаку позиційну. Подача до штрафного майданчика з боку Гаджева. Попов на Зенгагені. Болгари гратимуть проти данців, яких вважають своїми конкурентами за друге місце у групі після італійців. Ну і відповідно хоча б за вихід команду під назвою Омонія з Нікосії. Вдалося мальтійцям перетнути центр. У складі збірної Мальти значною мірою футболісти достатньо дорослі. Не сказав би я, що присутні тут зовсім молоді таланти. Ну і, безперечно, черпати досвід. 14 Веселін Мінів-Ботів. Це четвірка захисників справа наліво. В центральній зоні опорник 22-й Георгій Ілієв, Чорне море. Над ним два виконавці, 18-й, 9 років. Він свій 24-й матч проводить у складі національної збірної Мальти. І за Біркіркару, і за Валетту пограв. І вже саме цього року, тепер, переїхавши до Белфасту, зустрілися із іншою природною стихією, зі снігом. Завтра матч між збірною Північної Ірландії та Росія. Ви, до речі, зможете побачити на каналі Футбол Плюс, починаючи з 16:55. У фактично понад 100 позицій. 101 позиція цієї різниці. І готується до нової напруги зору. Адже значною мірою займається і в останні хвилини він тим, що спостерігає виконавці. Зокрема, Георгій Міланову, 21 рік. Один із центральних півзахисників. А збірна Болгарії, як ви бачите, шановні глядачі, вже не настільки активна біля воріт суперника, якою була на стартових хвилинах.
забили. Один Откунтувани. Илиян Илиев разчита на тази 11-торка, която игра в последните два успешни мача за отбора, трябва да кажем. Победителната победа срещу състава на Етър с 7-1, която повдигна самочувствието на тима и също така добрата победа, придружена и с силна игра. Jakov. Popov, Gadžev a zase velmi živoučký Jordan Minev. No, asi není dobře nechat Iliev a do třetice Manolev. Ne, míče se nebojí Bulhaři, to je vidět. To tam jsou silní, oni hrajou krátké, jednoduché přihrávky a to je dlouhý. Bylo. Sice o Fox, ale bulharská kombinace končí přihrávku na Ilieva, Popov. Liberskýho sice nepustil do pokutového. Ještě jednou velice důrazný stoper. Je to přesně ten typ středního obránce, u něhož je potřeba si možná nejdřív přečíst pravidla pojištění, než s ním jdete do souboje, abyste věděli, co všechno se může stát. Hipšman směrem k Kreskovi, ale ten sklepnul velmi nepřesně přímo do nohy Gadževovi. Ivanov. Musíme vyhledávat, musíme prostě plně hrát a chodit si pro fauly, aby nás Bulhaři museli faulovat. To zase značí to, že musíme být aktivní vepředu. Teď byl aktivní v souboji Jaroslav Pašil a vydoloval míč. Nikam se nehnát. Teď Jiráček přibrzdil rozhled bulharského týmu, protože Rezek si výborně zpracoval, jenomže ten druhý dotek už mu nepovolil Vladimír Gadžev, hráč Levsky za Jana Reska. Hipšman. Kolem Reska najednou byli hned dva protihráči, takže celkem logicky míč neprošel. Z nohy na nohu musíme hrát na volný hráče, který máme a pak se to může otevřít. Jiráček. Pašil, nedokázal zpracovat poměrně prudkou jiráčkovou přihrávku. Řekl bych třetí hodně nepodařený centr během zhruba 7 minut předvedli Bulhaři. Minev skolil Jiráčka, ale český tým dostal výhodu, kterou Rezek nemůže využít, protože nedokázal zpracovat. No, asi není dobře nechat pravého krajního beka soupeře rozcentrovat, aby si to 6x, 7x zkusil. Hipšman, Limberský. Pašil. Bodurov, jeho přihrávku celkem. Jeden z nich, Bodurov, před chviličkou k detailu. Nechtěně teď zahrál Gadžev a dobře pro český tým. Defensivních hráčů. Dobře Kadles, přeskočil Popova. Jenomže Pašil nejprve prohrál souboj a poté fauloval, takže český tým o míč zase poměrně rychle přišel. Staral to hvězd hlavního rozhodčího Tonyho Šaprona. Zatím dobrá kombinace bulharské reprezentace, jenže tahle ta přihrávka byla příliš dlouhá.
Centr, který se snášel na hlavu Manoleva. Defenzíva dánské reprezentace si s tím nebezpečným balónem dokázala poradit. Ale Bulhaři přispěchali s další útočnou akcí. Tam se snaží Popov. Souboji o hazování pro Bulhary, což znamená práci pro Bandalského. Manolev. Gadžev. Nalevo se vytvořil volný prostor pro Mineva, ten ale ztratil stabilitu a následně ztratili míč. Vadní 3 kvalifikační duely hráli svěřenci Ljuboslava Peneva na domácí půdě. Ale to poslední utkání s Arménií bylo tady na stadionu Vasila Levského velmi vyhecované. V tom zápase padly 3 červené karty za domácí, no a za Arménce Marcos Pinheiro a také Gevorg Gazarjan. To utkání sledovalo necelých 8 000 diváků. Dnes je ta návštěva na stadionu Vasila Levského o poznání lepší. A fanoušci jsou. Manolev. Iliev. Gadžev a po něm Ivanov. Ty Vigova si za rámeček nedá. Krondélí dnes nastoupil ke svému 27. zápasu v národním dresu. Zatím dokázal nastřílet 6 gólů. Nárové se vysunuli hodně vysoko, ale balon zatím nezískali. Uznávaný offside. Popov dostal těžkou přihrávku, z té ošemetné situace dokázal parádně vybruslit. Gadžev. Ilja Milanov. Tonev, ale dal si balon příliš daleko od nohy. Ljuboslava Peneva ještě čekají hodně horké minuty. Vpředu vyráží Daniel Agr. Eriksen. Balon se odrazil zpátky na dánské kopačky, tady ale za Agr. Daniel Vas. Zleva, kde by mohlo být více volného prostoru. Vas. Bentner navázal na sebe hned 3 bránící hráče, vytvořil tam trochu volného prostoru pro Kronadélího. Georgi Milanov. Centr na vzdálenější tyč. Tam ale nebyl nikdo v bílo-zeleném. Ještě Popov. Zblokovaná rána. Popov trefil Denise Romedála. No a Bulhaři v 10 se snaží. Eriksen. Vyrazil až do středu hřiště, zkusili vypálit a ta střela hned. Ha provato ad andare via Ogbonna, Buffon che non può toccare il pallone con le mani per Giaccherini nella posizione di esterno basso di sinistra, sbaglia tutto. Conclusione dalla distanza, abbastanza insidioso. Attacco sempre isolato, un po' come successe contro l'Inghilterra nell'amichevole di Ferragosto. Sai,
adesso si prende a paragone la Spagna. Quando incontri queste squadre allora il possesso palla piuttosto fuori gioco, sì, noioso, però ecco, poi non ti espone il contropiede, perché se prova Manolev a scendere, palla al piede, alza un po' troppo la gamba Ogbonna, bravo però, energico Ogbonna, se non altro fa tornare indietro la Bulgaria, fa guadagnare qualche metro all'Italia che adesso è un po' in difficoltà sul piano dell'organizzazione, proprio non riesce a far viaggiare il pallone la squadra di Cesare Prandelli. Arretra adesso la formazione di Penev, pallone in una bravi, un po' fortunati, però la reazione c'è stata, quindi non l'abbiamo, però abbiamo messo in condizione i nostri avversari in questo momento di essere sotto e adesso devono giocarsi un'altra partita. Scende, palla al piede Gadjev, Gargorov, l'apertura è per Jordan Minev, Maggio un po' indeciso sul da farsi, Popov, dovrebbe essere stato proprio Ivanov dopo il colpo di testa in ginocchio. Anche il colpo di testa di Osvaldo non è che sia stato pulitissimo, però è stato bravo, però perché si è inginocchiato. Sì. 2-1, incredibile davvero come si possano rovesciare certe partite. La Bulgaria stava giocando piuttosto bene e insomma meritava assolutamente. Diamo molti vantaggi ai nostri avversari, ecco. In fase non possesso palla adesso dobbiamo diventare veramente aggressivi perché ormai è passato un po' di tempo. Gadjev all'indietro per Bodurov, ancora Gadjev, il taglio lungo profondo di Gadjev, Alessandro Antinelli. Per niente soddisfatto di quello che sta vedendo Cesare Prandelli. Questo calcio di punizione mentre Osvaldo era finito in fuorigioco, è rientrato, non ha potuto battere questo calcio di punizione proprio sul romanista Marchisio. De Rossi, sale la Bulgaria, come notava Alessandro Antinelli da bordo campo. Prandelli in piedi, Marchisio adesso deve girarsi 2 volte. De Rossi controlla bene con il destro, l'apertura larga per Maggio, ferma bene il pallone, circondato però da 2 avversari, difficile trovare un varco. Pirlo bravo nel mettere il piede sinistro e cerca sugli altri. Cerca di dare la scossa a De Rossi, fa bene perché adesso fa tutto De Rossi, rincorre tutti gli avversari, cerca di disturbare l'azione di costruzione della Bulgaria. Pirlo, i 2 nostri attaccanti principali, i nostri attaccanti si devono muovere. Ogbonna contro Gargorov, vince il duello Buffon. Diakov, che è il regista, ha arretrato la formazione a sinistra, che è Manolev. Beppe. Sì, insomma, poi è chiaro che non possono giocare con questi ritmi. Marchisio per 90 minuti. Alla sul destro, il tunnel è riuscito, si allunga il pallone, poi riesce in qualche modo il disimpegno di Gadjev. Giaccherini, spalla contro spalla. Pallone in calcio d'angolo, Bulgaria pericolosissima, grande Gianluigi Buffon. Ancora però la Bulgaria, addirittura Marchisio sul primo palo, poi Osvaldo. Gadjev che si è portato da destra a sinistra, Buffon l'ha presa, fuoco. Attacca adesso a sinistra con una certa veemenza Veselin, anzi Milanov, palla in mezzo. Penev reclama il calcio di rigore ma non c'è stato quasi contatto, sono caduti insieme. Porla, Gadjev, sembra Pirlo un po' troppo lontano, parte con l'interno destro corto, Osvaldo fuori, addirittura raccoglie però Diakov, un buon tiratore, respinge con la schiena De Rossi, ancora Diakov. Che poi ne abbiamo visti di peggio. 25esimo angolo per la Bulgaria, Italia in affanno. Pallone molto alto, esita un po' Buffon, aveva provato a uscire, poi ci ha ripensato. Marchisio ha bisogno di sapere per giocare in tempo utile questo cambio, esatto. Infatti adesso si tiene pronto anche Nocerino. Attenzione, palla in mezzo, il pericolo, questa è un'occasione sciupata da solo noi, completamente un pericolo, no, ma lui rischia veramente lo stiramento. Gadjev, momento difficilissimo, 2-2, attenzione, parte l'angolo di Gadjev, ancora il colpo di testa a girare di Ivanov, poi quello fuori.
Криста в момента Кипър е малко по-напред, 122. Разбира се, Кипър направи едни много слаби последни европейски квалификации, в които успя да завърши наравно 4 на 4. Ето го Евстатиус Алмонефтис. И
Тройката футболисти, които ще действат в офанзивен план за състава на Кипър с всичките оттъпълни кози, явно разчита на тяхната обиграност, на добрата комуникация между тези три мача. Българите не могат да отбележат гол в квалификации и контролни срещи. Българският зрител не е видял гол, не е станал за да викне гол вече над 500 минути, което наистина е един тъжен атестат за представянето на този футболист Светло Дяков. Гаджев играе малко пред него. Ето го сега Гаджев с топката в компанията на Георги Миланов. Сега Миланов, Гаджев, наляво за Ивелин Попов. Дали пък не е време да видим малко нещо по-интересно от представянето на българите до този момент. Гаджев забави се малко, нямаше кой да му подвикне, че там зад него бе Макридис. Дяков. Всички от нашите вътрешни халфове в лицето на Дяков, на Гаджев, разбира се, на Георги Миланов. Сега Георги Миланов получава топката и извежда вляво Ивелин Попов, който стреля с десния крак в аут. Нещо главния арбитър, но нямам представа. Не видях някакво грубо нарушение на португалец с кипърски паспорт. Йордан Минев. Гаджев изтегли играта наляво, където все още Станислав Манолев. Тази многоходова атака на българите. Хараламбус изчиства. За кратко кипърците владееха топката. Сега отново тя е наше притежание. Тъч в полза на състава на Кипър. Гаджев включва се по дясното крило Йордан Минев, на този пас на Гаджев бе твърде силен за Минев. В европейските квалификации. Една от големите слабости на българския тим е, че трудно успява да вкарва голове. Сега именно Ивелин Попов е с топката, намерен на покрит до тъж линията, влиза навътре и стреля, обаче не се получи фалца при този удар с десния крак срещу Унгария. Този мач беше през месец февруари и тази година. След това победихме изненадващо или не чак толкова Холандия. Имайки преди, разбира се, слабата форма на Холандия в пика на сезона преди европейското първенство. В наказателното поле, центрирането точно беше насочено в вратарското поле, където Юргалидис нямаше проблеми. Сега Хараламбидис, Добрашинович, пресиране там от Гаджев. Владимир Гаджев не играе в типичната си позиция. Будуров предори се за тази топка, Алонектис го притеснява и загуби топката Будуров. Макридис. Дясно от него удар на Макридис, много неточен. Дясно от него се обувам без въздуха Манолев, печели въздушно движение, топката в ръката на Будуров. Георги Миланов бавно се обърна, все пак намери начин да комбинира с Гаджев. Той с хубаво подаване към Ивелин Попов. Там обаче шпагата на Меркис е по-бърз и Александро отново Гъргоров. Добро спиране близо до тъчлинията. Сега тръгна да се надиграва с съперник и без спрян, но това центриране след това на Гаджев бе много напътно. Пътствите на, разбира се, на треньора Любослав Пенев, и това какво си говорят футболистите на игрището с малко по-висок тон. Много малко публика. Центриране отклони Ивелин Попов топката с глава. Тя обаче пък ще търсим комбинация в наказателното поле с някои от високите футболисти. Иван Иванов и Будуров са там. Георги Миланов също. Този път Добрашинович се справи. Гъргоров, Дяков. Харалампис изпитат с пета Будуров.
je sada Belošević izvisi u ovoj situaciji, dalje lopta izašla van terena. Greška Zorana Beloševića u ovoj situaciji, De Carvalho mu je pobegao i to nikako nije bilo prijatno. Nastavlja se napad Levskog, offside, podignuta zastava. Bolje od tim Ludogorec koji se inače ispod Dinama u 98 minutu utakmice. Za broj 45 je Gadžev, onaj mladić koji je bio neprimetan u prvom poluvremenu, pa je onda namestio gol Rajkovu u 72. minutu. Ovdje je malo Amer Dupovac bio gul. Babović, perfektno dvostruki aksel. Suljić. Levski ne može da dođe do igre. Ne da im to Sarajevo. Ne da im. Sada naravno ne treba ni Sarajevo da ide grlom u jagode. Mulder, ukoliko je on puta već... Nije lepo smijati se, tuđe nesrećamo, mislim, stvarno. Zna se za kog navijamo, hajmo da se ne foliram. Starokin. I to lo centar što tako je Adilović, dobro je, to malo presad. Rajko. Neko mora da istrči. Neko je morao da istrči. To može bude uđeni Gadževom. Fudbaleri Levskog i onda se Sarajevo prenulo i opet u poslednje 10 minuta imalo nekoliko opasnih napada. Nadamo se da su i sada divovi prikupili snagu za neki fajterski finiš prvog poluvremena. Minutu im je umakao i postigao gol na asistenciju Emira Hadžića. Nešto manje od 2 minuta do kraja prvog poluvremena plus nadoknada. Mulder. Adilović će to pokupiti. Ajmo Adil. Ajmo jedan napad. Će postao sa bugarskim gigantom. Jović ima još 2 izmene. Ilijan Ilijev nije napravio ni jednu. Marsinjo. Tim za koji navijate, iskreno budem gol. Ko priznaje pola mu se prašta. Huseinović. Marsiljo je bio tu. Ajmo sada, Bugarima je voda u ušima. Bugari, u stvari, ovdje pola nije na terenu. Stavljamo da se naviknete i ostanite uvek u Space TV, bit će tu još mnogo iznenađenja. Ovo je tek početak. Hadžić. Nema prekršaja na Demirom. Lopta pripada Levsku. Prohacka. Ivanov. Kako se samo našao u 16-tercu i sretno iznudio 11-terac. Torlak,
za Suljića. Tamo je Hadžić. Niko se ovde ne ubacuje Suljiću na desnoj strani. Ništa drugo nije ni mogao da uradi, jer su ga napala dvojica Bugara. Nije on rođen daleko od bugarske granice, zna ih on dobro. Dupovac, taj elegantni štoper Sarajeva. Dobar tandem. I naravno Sedin Torlak, duhovni vođa ove ekipe. 17. augusta mu 41. rođendan. Da se ništa nije dešavalo, pa malo i da njega spomenemo. Belošević za Huseinovića. Cesar uspeva da centrira. U Evropi također da vrlo solidan igrač. 11. minut. Sve je ovde u egalu. Sarajevo igra pametno. Istina, možda smo malo očekivali da će Levski više da se brani. Što се тича судия Балая... Основната част на отбраната би могъл да участва в разиграването на топката по-активно. Простете, за да даде възможност на Влади Гаджев и на Станислав. Ето хубав пас сега на Гаджев. Симеон Райков е това. Забави се Райков. И това е гол! Левски повежда с 1-0. Смяната на Илян Илиев проработи. Трябва да отбележим и няколко неща. На първо място великолепния пас на Влади Гаджев. Това е Влади Гаджев в Повечето специалисти очакваха Дямотен да влезе постепенно в форма с течение на сезона, защото си личеше, че има няколко килограма отгоре над нормалната спортна форма, която пристигна. Сега обаче Левски може да поведе чудесно подаване и това е 1-0. Иван Цветков за пореден път доказва голмайсторските си качества. 34-та минута. Резултатът е открит. Иван Цветков много отдавна не е играл на позицията зад нападателя. Естествено направи го срещу Черноморец. Сега обаче хубава атака на Левски. Извеждащо подаване към Тони Калво. Той преодолява вратаря, удара Калво и 1-0. Какво начало за Левски. Футболистите на Ясен Петров стигат до така желания бърз. Пространство пред Кристовал Рамос. Съвсем само в ляво е Тони Калво. Какво ще измисли испанеца? Играе сам. Сега хубаво вижда Гаджев. Удар на Гаджев. Чисто! Рикошет. Успява да си отнеме топката Гаджев и изстрел и това е 3-1. Всичко приключва в 74-та минута. Втори гол на Христо Йолов. Жуниньо към Гаджев. Жуниньо може да влезе. Гаджев стреля към вратата. Пиргов спасява. След това Занев чисти във Жуниньо. Бразилец обаче остана в капана на Илия Миланов. Сега Левски атакува. Калво към Гаджев. Веднага насища средната зона футболистите на Литекс, но пасът на Гаджев към Тони Калво бе доста добър. Има сериозни претенции около финансовите си условия, за да продължи договора си с сините, който изтича през това лято. Именно това беше причината в голяма част от мачовете на отбора през пролетта Сержиньо Грин да не бъде включван дори в групата. Ето, че днес той ще има възможност да се приеме до края на матча и евентуално приемане на играта в собствената половина може да не е по вкуса на отбора на Литекс. Гаджев, двойно подаване с Рамос. Рамос, срещу него е Петър Занев. Еленкович. Пинто, отбора на Литекс и помогна много на тима за двете поредни шампионски титли. Галин Иванов, срещу него Гаджев. Топката е отнета. Старокин. Последни секунди на редовното време на първото полувреме. Много интересна първа част, в която и Левски концентрирано и Никасио бе много близо до това да отнеме топката. Страхил Попов. Лош контрол. Той държи много рекорди в българското първенство. С най-дълъг стаж от всички чужденци, играли някога в българската А група. Той стана първия чужденец капитан на български отбор. Полиси на Левски влиза в наказателното поле, но не намери верният подход към свой съотборник пред вратата на сините. Жуниор
с едно докосване към Тасевски. Той опитва да изведе Калво на скорост. Прекрасен пас на Владимир Гаджев. Сега Калво вече стига до топката, задържава в очертанията. Жуниор е пред вратата на Литекс. Добър финт на Калво. Сега идва неговото центриране. Удар на Жуниор и Пиргов. През последните няколко двубоя Старокин показа подобрение на спортната си форма. През есента той беше използван много често като ляв защитник, сега като халф вече го виждаме в друга светлина. Гаджев, тънък пас към Рамос. Той влиза в наказателното поле. Великолепна намеса на Петър Занев. Прекрасен шпагат на брани. Ветослав Тодоров, Тягомир Асема и Момчил Цветанов. Атака на Левски, тя преминава през Тони Калво. Той е на границата на наказателното поле. Пас към Гаджев. Отново топка за Калво. Опита да продължи към Жуниньо, но там защитата на Литекс върши своята работа. Живите Никасио в страхотна форма отбеляза 6 гола от 4 матча в първенството, така че именно върху него се възлагат големите надежди в нападението на Литекс. Изпълнен неговият удар и първият удар към вратата. Направи го Сюлейман. Бразилеца се пласира добре в наказателното поле с тези финтове. Калво му осигури това време, след това му подаде и добра топка. Георги Иван. Тренирането. Там излиза Петър Денчев. Успява да боксира. Топката попада в футболист на Левски. Това е Христо Йолов. Пинто. Гаджев центрира. Отново високите бранители на Черно море се справят. Гаджев. Опит за изведещо подаване на Владимир Гаджев зад гърба на отбраната. Справя се до момента отбраната в зелено-бяло, но атаката на Левски не е приключила. Дарко Тасевски. Добро взаимодействие и удар право в ръцете на Петър Денчев обаче. Грешни подавания. Отново Тасевски. Веднага атакуван от Александров. Пасът е за Нуно Пинто. Интересен двубой между Нуно Пинто и Сашо Александров под този десен фланг на отбраната на Черно море. На Левски. Дарко Тасевски и Христо Йолов се опитват с изведащи подавания да търсят Цветков, който е добре пазен от двойката централни бранители Живко Атанасов и Християн Попов. Ето отново подобно подаване. Отново именно Пинто владее. Топката стига до Гаджев. Вдясно се включва Дъсли Милдър. Наляво обаче е подаването към Жуниньо. Той връща за Нуно Пинто. Ето го и центрирането. Нямаше там футболист. Рамос. Гаджев. Сравнително рядко Владимир Гаджев играе с от началото на срещата. По-често Йолов организира нападенията на сините. Сега Иван Цветков. Вали Янев задържат там. Жуниньо влиза в наказателното поле. Връща на Иван Цветков. Топката е за Рамос. Прекрасна намеса на футболиста с номерата. Контратака за Левски. Веднага се прибра състава на Черно море. Принудени с дълги подавания да изнасят домакините. Този път се получи. Жуниньо има добра техника. Преодолява Александров. Сега комбинира с Кристовал Рамос. Той връща към Дарко Тасевски и стрела македонеца, но топката излиза. Продължават да играят по същия начин от началото на двубоя. Плътно един до друг. Подсигуряват се добре в защита. Опитват се с тези продължителни подавания в защита футболистите на Левски да изтеглят Черно море напред и ето, че тази тактика се оказва сполучлива. Отвори се пространство по левия фланг на атаката на Левски и пада в наказателното поле.